idonki sazithatha emhlangeni la. Idonki sazithatha emhlangeni la. Sabe sisuka la sahamba sachapha ematheleni kaLunga ngale sabe sicrossa sabe siyachaphela koFebe. Sabe siyachaphela koFeya embundweni kwamba sabe siyazithengisela eSendux. Zasengaki? Saqala sahamba le8 sazohamba le6. 6-8. Kwakumhlababani xa ukhumbula. Amadata ngicabanga. La dlula lapha ichapha umgwaqo kwaku isikhathi bani? Kwakungabo 2 ebusuku. Azanhlanga nomuntu njengami. Ngizange ngibone. Sachaphela kwenda. Sachaphela ematheleni kaLunga ngasathuthele emashophu lawa nawe. Ikhapha liseqa umgwaqo laphana. Azange ke nganilandela umgwaqo mbithana. Sawulandela. Ndahlangana labani? Sahlangana lo muntu but uthi ngibana njani. Nxa ucabanga umuntu wangona ungambona ngaba ngathi. Hayi, khangela mina. Awuzange ubone umuntu njengami. Njengoba kwasokusebusuku. Kokusebusuku phela nje. Awuzange umuntu omfisha njengami. Umuntu ngambona. Ngiyabonga ntana. Right, John khuluma kwakho la wathatha lo Bekthemba. Nangu uJohn kakhuluma wakhe la wakhulu wathatha lo mfana uJohn kakhuluma wakhe. I3 triples yawazithatha ero Bekthemba. Mina ndo Bekthemba sathatha amadonka ngu4. Sizophinda sathatha 3. Saphinda sathatha 53. Lewathatha ngaphi? Sathatha emhlangeni kaChangani. Lihamba lawo lisiya ngaphi? Sisiye eSendux. Lisiyathengisa kubani? Sifikela kwemzini kaMaphuzu uDen Maphuzu. Sifike khona libesidingela ama-customer sothenga. Idonke wandiyithengisa imalini? Akuya ngama-size ezinye 80, 100, 130. Lezazi kosomgoro zathengiswa mbani? Thina sabe sithengisa khwaphana sabe singakwazi ukuthi umuntu uvela kuyiphi indawo. Akundaze ngedonke ezisila senkonjani zasithengisela bani? Thina sithengisa sikhona phana eSendux kuphela kodwa ukuthi abantu bona yiba badinga ama-customer. Alright. Ukuthi ama-customer abevela ngaphi la ngaphi sabe singakwazi. Zonke sezihlangene zingaki selazithathayo? Zingu-25. Umpolisa lo elidilele. Elidila la kuthiwa mbani? Olipani elidila la. Sikhisa kuthiwa nguTakuba. Kusobhuku. Sebhuku kuthiwa nguSipho Ncube. Right, usebhuku yenza njani? Ufaka isidindo yenzeni? Yafaka isidindo kuphela. Obhalayo mbani? Obhalayo yithi. Hayi ungathi yithi. Obhalayo. Yini ngokwesikhathi kubhala uBekthemba. Mina uJonathan Mahlangu. Umpolisa wangikhona isikhundla sakho uSayidi kumbe iZRP kumbe? iZRP. Constable.